alakira Muhammad alayhi salatu wasalam don shi da kelen akalla yinite keleye kafiru de joranye kwati ke itenke ke katoro be nyani be fagali be bengali be juguya be takada na nofe moko kan amanya minko akeru ye ayajo kafiri ya islam me ya bamuru foshila ni o foshila kabani chieni galoma fara kabo nyona donjugo tola de wani au bolenye an kelenga bengan gani maganga uche kante nu fagade ambe bo kambe na we bengan da ma o akoru siena kaban ani keleke minan foi ma bo an nana ambe kan kunda makan kan ameta munumunu alqabala nido on bele jelenga kuma kan kele labbaika allahumma labbaika on yi jabi alaba on yi jabi alaba bato masafuite ka fara e ala nyuman ba mi kan on yi e jabi e ka don ka fo tanoni ani wala nyuman don ani foli be alaba kelen pe de tay on yi jabi de aywa magan kafiru mangan bora de ninte benga inde ana o benaminga o tenye de an ga manga keleke mina on to so an be benoka bilali be lagelila awa so chaucha manga mbiga bo pa ko kana ke jamfani bengali de an du slamo hali ni keleke mina tambula on be keleke de an ga inkoin lage ni bena laban chukodi الزموا أماكنكم لا يستفزونكم هذا مرادهم لا تتحركوا au bela jelenga to au jorola mashikana jigi mashikana bo inona nunu na provoquer li de la ou be provocation la au kana tu ka la inika au sorode Bilal be cheonye farafinke alakira ka porte parole sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aslamaya farafin bunya de foli biye ni provocation ye ni on provoquer toi ako ijo au kaujo ay sabali au kana chika ke nununa